Ibrahim Ahumuza ow'emyaka 25 twamushango mu maka gabo Bunina omugombora ya Kitoba omu district ya Hoima yatujangureda namba UBJ Bishatu Nshanju nemwe P ekamutomera obuyabire nakora na company ya National Enterprise Corporation omwanya ogurukuza kurundanirwa amajuta gategejine ogurukweta Pump Station 1 omukyaro kya Nyamasoga omugombora ya Kabare aho mudumu gwa East African Crude Oil Pipeline gurukuza kutandikira bakantomera nkabanyemereye nindagirira motoka oli yaruga kuri na greda yankona muno era kasisikara muno enkali karanera bamu mto ijase kuno enyuma hakasarara kuno kugurukona kukasarara I need physiotherapy kampuni yangira kumpezo buyambi bwono bukutangisa ogunajanga wanyuma yo kumutomera akabanza kuhebwa obujanja bo mu Hoima bayima bamusindikana kasero kyonka otwayikireyo habamo kusikomuguha CPP negamba neki yesa sule neki nega CPP then tukayikira bamalira neki sasuire twikire na kasero kamarayo 3 weeks na kasero abama bakaba batugambire bakwenda ekisani barole muno asisikayirenka then batutwara asite medical bamuteka musikani bamukebera bamuteka mwakaseke twayikaraho yashobora greda ekamuca amanyanya obushija hamwe n'ebicweka byifo byona tibyakikora baitu embera yongera abakubi muno bangare hano muka bakamariyani bangamba ngarukeyo asite medicals nagarukayo asite medicals bampeza obujanjabi oboni nsensera mukaseke bakutwara bamutwaire mu irwaro bahandikire mibazi teguzirwe nibamutwara mu irwaro kya lero nibaba active buli kimwe nibakikora mibazi nibagigura physiotherapy okugezesebwa kwa magufa na kufuna kyonka hanyuma step ende garuka kubanka batugamba ziri level 5 katugeza ikirenka level ya 2 nagiye agenda level ya 3 nibasika mu mugo Flora Isingoma nyina bahumuza najyango bakajemeserezwa kutandika kuzomba obushoborozi wanyuma yo kureba company zatandika kubebuzabuzaho baito kujanjabwa kwaye babaho gakiro kino nyeki abataro nibabaho kiro kino nyeki abataro abarukurebera omushijogu nibashaba abanyambabazi n'ebitongore bikurwanira obugabo bw'abakozi okutaho mu nshonga zabo buli akusobora kunyamba ankwatireho umwana ngabo boine emyezege yona taina bukonyeze buli kimu kyona taina mulingo nkusaba mbulyomu oba president bwaraki ulira kasobora kunkwatira hanyambe nisaba obuyambi ninyetaga omusajja wange bamuho obujanja byakire so tumanya ruhanga tutemera muhanda nakira naba kurungi nitufuna omwana wa kabiri nshonga zabo ofisi ya RDC yahabwa Hoima zitahiremu okureba ngo hagire cyakorwa ipati ina handling ile to make sure ngo umusigazi basigarene bamujanjaba and CPP yakakomitinga okusigara nejanjaba umusigazi however ningira aho ubutikiraniza ibwayizire hakaba ngo umusigazi wakaba naenda sente kandi company negamba ine kumujanjaba tuganiro na James Katongana omugambirizi gwa company ya NEC eyo mushijogu yabire nakorera atakatungire butandu so nakasero referring with the recommendation for physiotherapy from Hoima nakasero referring Hoima kukorayo physiotherapy. Now I have the medical bills for Nakasero amounting to over 16 million. The latest visit he went to Nakasero was on 28th of November this year. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.